Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbakasyon ni Jasmine iti probinsyada. Nakarik na ni Sanjo iti iliw ken panakaikawa. Sa pulan dagiti matana ti kaadda ni Jasmine. Inala na nga rod ti biodata ni Jasmine. Kat inala na ti cellphone number daytoy. Inawagan na nga rod ni Jasmine. Kat imbaga na amapan nasukunan daytoy. Nasdaaw unay ni Jasmine ngam awan na aramidan na. Nakadanon nga rod ni Sanjo iti ili da Jasmine. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adda ka di sa bali ang ginagarayo dito ilimi, sir? Awanin sa bali, Jasmine. Sika ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka dito magayo? Iti anya agapo. Saan ka kumamas daaw? Basol ko ka di, no kailiw ka. Mas daawa ko na iti bagbagam, sir. Imposible da ito eh. Saan nga imposible? Kaya't ko amapan tayo iti lugar yon. Ha? Kaya't yu timapan iti balay, sir? Nanumula ang ti balay mi, sir. Saan at ti kinanumuyo ti kapatgan? Kaya't ko makita dagiti dadakkel mo. Taapay, sir. Anya ti gagaram kadakwada. Panghasim, Jasmine. Kaya't ko ida makasarita. Awan ti dakas apanggap ko kadakwada. Iso nga intayo ko man. Mas daawak, tanag out of town ni sir. Awan mo timiting da. Itala ang ama pasamak da ito eh. Sa dino nga ta probinsya tinapanan na. Awan ka dit imbaganakan ka? Awan. Ngam, pagsidda awak ti panangalan na iti biodata ni Jasmine. At dapay kit di atap ko. Nga ijay probinsya da Jasmine tinapanan na. Iti anya aga po. No pagsilpok dagiti pasamak. Kaslakas ta tinapasamak. Sinurot na ni Jasmine. Inala na ti cellphone number ni Jasmine iti biodata na. Kasta nga tangag paiso? Atap ko lang matkit di ah. Maburbor tsa anak, kadagiti mapaspasama. Nagsubli ka anak. Sino ti kaduam? Iso ti boss ko, nang kaya't na kayo kano ang makasarita. Naimbag abigat yo, nana. Landingitek, no disturbuan kayo. Saan ko nga ibilang apan ang disturbo ti umay mo, sir? Pagyamanakit de, takayat yu ti dumapaw dito'y nanumaw a pagtaengan may. Nasao ngamin ni Jasmine, ano mabalin, kat diyo kayaten nga agsubli di kumpanyami. Adayo ngamin iti syudad, sir. Mailiw kami, numabayag asan na pumasyar. Tapno diyo paritan nga agsubli, ikak iti binulan a bakasyon na, tapno agawid dito'y lugaryo. Ay, agyaman ako na inukasta, sir. Nagsingpot kayo mo't gayam abos ti anak ko. Agyaman ak unay iti panangibagayo na singpetak, nana. Jakpay nangag nga imbagada ti kasta kanyak. Narabak kayo mo't gayam, sir. Di da siguro makita ti kinasingpot yo. Iso adida mo't ibaga. Anya nga nanang, mapan kamin, umayak tumanan. Ay, anak. Saan na bale, taimbaga tibus mo, akanayon ka nga umay sumarungkar dito'y balay. Sige nga rod nanang, mapan kamin. Talaga anasing patibus mo. Nang runa, do umisam. Italaang matanakitak na imisam. Salwadan na kayo ti apo, iti panagbiyahe yaw. Agyaman kami nang, patuluyan mi nga rodan. Bye-bye! Agan-anad kayo. Itulod kay tidagos mo, Jasmine. Sumurot kanto iti opisina, tao mo na. Di na kon itulod, sir. Magnaaklangan ang mapanidji boarding ko, taas idagman. Saan kan nga umulog, itulod kan? Day tati ko nayo. Di, sige. Agyaman aklangan, sir. Don't mention it. But welcome anyway.
Naganos kayo ket din, sir. Imaydak lang aron sinundon iti probinsya. Ituludak pa dito boarding ko. Kasta ti kapatid mo kanyak, Jasmine. Ah, dito yan ti boarding house ko, sir. Dayta na pinturaan iti berde a balay. Agyamanak manan, sir. Sige, sumaruno akon adagos di opisina. Apaman ang maisimpak dagiti gamit ko. Sige, Jasmine. Mapana ko ni opisina. Tado ti pipirma a papeles ijay. At dapay meeting ko inton madamdaman. Nakitam ka din ni Sir Itay. Itamampay anaranyag ti rupa na asimrek dita opisina na. Anyat kayat mo asawon iti naranyag. Sigud ka di analidam. Idi kinablawak. Imisang sa nagtungayd. Sigud kat lumabas lata kaslawan nakita na. No kasta, simmangpat manipod iti probinsya. Una, tadalakit nga rudayn. Ngam nagbaliw nga rud tilangana. Kayat mo asawan. Saanan analiday? Kasta nga rud tinakita kini sir. Ay, awan ka di kadwa na simmangpat. Awan met. Jay driver na ah. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Carla. Adakan? Idi kalman tinaudi a bakasyon ko. Saan ka di? Ngam late ka ita. Saan ka kuman asimra? Imbagamot ngamin itay ni sir asumra ka kita. Imo na laeng, tadi magasak pa iji boarding ko. Kayat mo asawan. Nagkita kayo itay? Idi pa'y kalman Imay naksinundo. Nag-night trip kami. Naturog kami iji lugan. Indagas nakpay iji boarding ko itay. Adamutan ni sir. Kastamot ni Jasmine. Adamutan. Jack pa'y nakita ni Sir. Ngam kuna ni Darwin, anaragsak kano ni Sir. Kunak no siyak lang tinakadlaw ang naragsak ni sir. Pudno nga rod ti imbaga ni Darwin no kasta. Ang ti driver, madlaw ang nabanog. Kan kasla na puyat. Adda nga tanapananda ka ni Sir? Maamuan tayon to dayta, no makasao tayo ti driver ni sir. Kuna ni Darwin, idi impark na kanutilugan, imbaga na amapan maturog. Pudno nga rod anapanda iti probinsya. Nag-night trip da. Napuyatan ti driver. Idinto tanaturog siguro ni sir itilugan. Si kakadi, Jasmine. Mapanak ko maag-CR. Ngam ada ka matgayam di taunag. Wen, ma'am. Aguray ka. Ijay ka di probinsyayo tinapanan ni sir? Wen, ma'am. Mas dawak na rod, idi may naksinukon. Talaga lang Imbagman. Ti kaadayo ti probinsyayo. Sinukon na ka ni sir. Oray siya kat mas dawak met, ma'am. Jack mamati ngam napasama kan. Apay kasta tilaga managawid. Apay ngagpupudot ka. Kasano? Kit addanday di alos siyang makapaasar. Makadomingo ako ng tibakasyon na. Natural, sumrek ita. Saan aday tati pakasurunak, mami? Napan ka no sinundo ni Boss Dayjay a probinsyana. Anya? Napan na sinundok, kunam? Importante ka dila unay dayjay alos siyang. Day tangarod kat. Asino kumadayjay a probinsyana? Nagtaktakan pa'y ni Sir anapan sinundo. Nag-night trip da pa'y kano. Ay, una yan. Adda nga ta impakan dayjay alos siyang kanibosyo. Ang mga nuginayuma naman. Agpaiso ka di, tigayuma. Itala nga na makita kakakuyog ni Sir Arumor dito'y pasdak Nakitak mo. Sigud, kat saan ang makikuyog ni Sir iti asino man nga empleyado. Mayat apadaanan ti istorya na dayto ya. Posible nga ta, nga da mapasamak asaan tayo anam namain. Day tati padaanan tayo. Nagadu a babae ang nagsisiksi a clerk.
Angam, kanayon apapanawon ni sir. Kat no kuna namit ngamin, agarang ganjang da kano. Kaguran na ti babae ang mangaram kan kuana. Nababa kano a klase ti babae ti mangaram iti lalaki. Ibang klase mo't ni Sara. Kaguran ni sir ti panagbadbado ti babae ang makitkita ti tiyan kan pusag da. Wen nga rod ka na. Saan ka no para display ti bagi? No di kat abungan. Naggasat ka man, Jasmine. Naggasat? Apay ako nayo ang nagasatak, ma'am. Jack pa'y nakapuot nga adda empleyado dito'y anapan sinukon ni sir. Agpayso ka di, ma'am? Jack mo't ninamnama asukunan nak ni sir. Awan ka ditim bagbaganakan ka? May papanitian niya, ma'am. Saan kon abaliksan? Ammo munti kayat ko asawan. Balasang ka kat barumat ni sir. Adayo ang mapasamak ti bagbagayo, ma'am. Imposible. Awan ti imposible no ayat ti pagsasaritaan. Saan na ka may karitikas ka ni boss, ma'am? Probinsya na aklaeng ako nada. Nimot Jasmine tilimabas itay dita koridor. Rinabak ko nga rod, anagasat, tay sulaang ti empleyado as sinukon ni boss. Talaga nagasat. Kasjay gayam ti type ni sir. Konservative a babae. Wen nga rod, ado ti mangkat katawakan kwa na, takas jay ti panagkawkaws na. Ngam, isumot gayam ti type ni boss. No agbado ti babae iti di na kayat, sa umasidag amang ipakita iti motibo, kaguranan day ta a babae. Isu siguro nga ado ti inikat na a clerk. Naibaga na ngamin nga ampang da kano. Kasjay siguro ti inaramid dagiti naglabas a clerk na. Ada na panunot ko. Tapno di ibagaday jay alos siya nga importante launay. Anya day ta, mami. Ibagamon. Agpakada ka mat iti boss mo. Ibagam amapantamat iti probinsya mi. Taapay ko, mami. No awan kanto ang mga rapid iti trabaho, mahikawalakit din ni boss yo. Kat umay na kanto mat sukunan. Ha? Kasta nga ta, mami? Umay nakmat sukunan akas iti inaramid na kinilos siyang? Naaramid ng tupay iti may salos siyang. Si kanto lakit din anapintas ken nalaing a sekretaryana. Sir, mangifailak man iti leave ko, tamapan kami kini mami iti probinsyada. Manungal daw ti alaam aliv mo. May saalawas, sir. O sige. I-file mo ti leave mo. No adda importante apapanan nyo kini mamim. Agyaman na, sir. Adayo ka di ti probinsya ni mamim? Saan mo't, sir? Ngam napintas ijay. Ado ti presko a prutas. Ken napintas a buya. Kasta ka di. Mayat nga rod a pagpasyaran. Inaramid mo matlaan, jay kunak nga agpakada ka? Wen, mami. Dinamag na pay no adayo. Kat imbagak nga asidag. Imbagak pay nga ado ti presko a prutas. Ken napintas a buya. Agrubot ta nga rodan. Tamapanta iti probinsya nagtauda. Sumurot lakit din ni boss. Umay na tamat sukunan. Kuna siguro dayjay alos siya nga isulaan ti sukunan ti bosyo. Ngarod mami. Basta, sa anak a paatiw iti dayjay a probinsyana. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540.
Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.